E o horere tonu ana ngā mana whenua o te roto horo whenua i te kitenga ake o ngā tūpāpaku o ngā kaki ānau raki tuna anō rā hoki i te taha o te roto nei. He mea kite e ne momo tūpāpaku e rua wiki ki mua nei, engari he tūpāpaku anō o e nei kararehe nei i kitea ina nahi. I naia nei e tino hīkaka ana te iwi o mua ūpoko ki te kimi ake nā te aha i mate ai e nei kararehe nei. Me pēhea hoki tā rātou whakarau ora ake i te roto kia hoki anō ia ki ōna āhuatanga ora o mua. Aneira a Regan Paranihi, engari e te iwi kia mohio noa mai koutou he riha etahi whakāhua oroto i tēnei pūrongo. Muia katoa tia e nei pākete ki ngā manu me ngā tuna kua mate i tēnei roto. Ko mate ngā tuna, ko tērā e taonga mua tātou iwi o mūpoko, me te kāwau huki, ko tērā te kāwau ko tērā te kaitiaki a tātou tipuna ko kupe, ko tērā he manu ko mate kero te wai o tātou taonga. About 30 dead birds. And along with the dead birds, a whole lot of dead tuna washed up. He ki te ngārereke e kia nei e tākuta Jonathan Proctor, kaore anō kia kite. And in our lifetimes, we've never seen anything like that. We've never seen a mass die-off of birds like that. He pukuriri tātou, he mamai ai. Mamai mua tātou iwi katoa tātou kui mā koroma. He roa te whawhai mō tātou taonga. He oi hei tā te kauni hira arohe o Horizons, kua ki te he kehi pēnei ki ngā tōpito o te motu. There are a range of places where we've seen these types of bird deaths occur. And it's not unusual for us to talk about Lake Horowhenua and its water quality challenges, and there's been a lot of work to try and restore that. There's a lot of testing going on, but we want to see the modelling, we want to see some of those results. Ko tā te māngai o Horizons, kua tōrarotia ngā whakamātau tauhau, e whai tonu ana rātau i te mate. We have some agencies, Fish and Game and the Ministry for Primary Industries, that have indicated that they feel botulism might be the key factor there. This is not normal. It's polluting our lake. It's polluting our food source. It's causing damage to the environment. And seems to be because it's a Māori-owned lake, no one cares, and no one's really taken any urgency to find any solutions. Puku tonu ana te rai o enei mana whenua mo te take nei. He oi, ka koke tonu rātau i ngā mahi whakarawora, takarawa ki te wā ka ki te he whakatau. Regan Paranihi, Te Karere.